Kagyaman kami ang Diyos, hindi man na oras, mapulitin nga kanito, mabalin mo kagyaman mong padayaw din ka. Kagyaman ako na yung Diyos, di palti, kinasirimintan mo niya, tak mo mabalin ang kitagtuloy, nag-ministro ka nagiging na papatig ng anak mo. May na Diyos, katala kami lang din ka, nagdindar kami din ka, kasi ka lang Diyos, di pang nanamani, tinitingal daw, ako ipin mo na hindi ako nabaligi. Ikimi ako Diyos, panakatagprakit, sa Diyaw Diyos, kagyaman kami ako Diyos, at Espiritu Santo, tagtagin ka kami. May na Diyos, kagyaman ako na hindi pa nangaratamat mo kanya, may putawan kanya po ako Diyos, nuligat amin din ka. Kung ako Diyos ka, dahil pinatanong, katagyaman ako pa nakabless, manipot ikaw bingan, kaya natin na tayo ng Jesus' name. Kulay mo din eh? Pamaya kayo mo ito daw. Praise God. Hallelujah. So, pag inadalang dito at may kapan, ikini-spiritual na pa nakabulag, kaya ikini-spiritual na pa nakaawat. Ngayon ka magsat, importante ito eh. Kaya nadakin ka, iti na-spiritual na pa nakabulag, kaya kada nagtiba na saan mo ang maawat, saan mo ang maawatan, malikod iti Diyos, kapuda saan mo ang makita. So, nabulag ka, iti na-spiritual, no may lagi di mo na trahedya, may gadagos ka, iti pananaupay. No may lagi di mapuna problema, iti dagos na maupay, iti may isang tao, no isuna, kaya bulag iti na-spiritual. So, nabulag ka, iti na-spiritual, kada nagti pa na saan mo ang mabirukan, saan mo ang masaratan din, saan mo ang magunod, manipod iti Diyos, kaya puta saan mo ang makita. Kaya hindi mo na-spiritual na panakaawat, kahit mga sawen, at eksakto nga panakaawat tayo, iti pagayatan iti Diyos. Di eksakto nga panakaawat tayo, iti puro nga ebanghelyo, iti parabol. May papanuan niya, nagpasen ang naramidan ni Kristo kada tayo. Kahit mo saan mo nga maawatan iti may isang abanag, awan iti mahungunang, iti dayta abanag. Awan iti maawat mo, iti dayta abanag. So kahit kumang nakitaan tayo, iti paritot, iti daytoy makunangan espiritual apa nakabulag. Kahit ko nga, kahit siputan niyo, iti kadabalikas kay bagat tata. Kaya makita ng nagtataway mga medyo makatuturo, medyo kidagang basya. Kaya kung tayo sulit at imaysa, ang modus operandi ni Diablo, tatlo saan ang maawatan, iti sa uni ang Diyos. Di ebanghelyo, puro ebanghelyo, sulit itinimbag at damat, may papan dyan nagpasin ang naramitan ni Apo Jesus kada tayo, at tayo'y itikayat na ilingat, iti kapuso kada tayo. Kaya nubulag iti may isang tao, iti na espiritual, di na saan na makawatan, dahil pinaimbag at damat. Kaya iso dyan ang pasan na naramitan ni Kristo kada tayo. Kapay nga dati dito eh, kapay nagsabi tayo ti Diyos, tapos na apresyado tayo suna, ayayawa tayo suna, kapo dyan ang pasan na inaramid na kada tayo. So mga kanayon na kumpat tayo kinbuana, nagyaman kinbuana, kapo talagpas na ngayon paay, iti amin nga kasapulan tayo may payan, bukbukunan, dito'y makuna nga espiritu tayo. Yung tikadakanan aparikot, na agda kada tayo tatakas bagi ni Kristo, kat iso iti na espirituan apa nakabulag. Dahil ito'y tuktukuyin na iti na espirituan apa nakabulag, no anya ginalpasan ang aramidan ni Kristo kada tayo. So nabulag tayo iti na espirituan, no anya ginalpasan ang aramidan ni Kristo kada tayo. Di tamatan akanayan mo, ikakarigatan, akayat mo nga ala, kayat mo agunudan, dagiti ibanag nga ihinto nga addakin ka. Gunudang dagiti at parparikat ka pala nga kayat mo alaan, dagiti ibanag nga ihinto nga kukuha mo. So nubulag ka din espiritual, kat kanayon ka at parparikat, akayat mo ang mapasama, dagiti ibanag nga ihinto ang napasama ka. Kaya kanayon ka at parparikat, akayat mo nga aramidan ni Diyos, dahil ibanag itibiyag mo na ilinto na inaramid na. So ako yung tini-spiritual nga panakabulag, no, di may isang tao, kit bulag tini-spiritual, saan na nga mo, nga nalpasan na ipay ti Diyos, iti amin nga kasapulan na, isot gapo na agparaparigat pailaan, nga manggunod, kadagiti kasapulan na. Ngayon po na, iti-apo ka na tayo, nga nusunod tayo kinbuana, kat agtalinag tayo kinbuana, so agda tayo tinawag, kat kung agda tayo tinawag, kapag agda tayo kinKristo, naugasan na nilipaso tayo, dagiti amin nga kasapulan tayo, at sumusunod ka na tayo. Amin nga blessing, amin nga waya-waya, amin nga adda, na nag-iimbag, adda itinailangitan, adda kinKristo, kat naibubugan ka tayo, kapag adda tayo tinawag, kapag namati tayo, kini Kristo. So kita di man iti teksto tayo tagta, iti libro iti
1 John chapter 1, verse 7, kurang na dito. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. So magnato yung itilawag, kas isong aday tilawag, so Diyos aday tilawag. Yes. Amen. So magnato yung itilawag, kas isong aday tilawag, idalan ni Kristo, ugasan na iti amin abaso tayo. So magnakay tilawag, idalan ni Kristo, ugasan na iti amin abaso mo. Ngayon na magnakay, ibungod mo ang kabalanan, kinabalinan mo karamitan, iti pagkarap mo at tukuyin na ito yung suka, na ito yung sabuhay ni Diyos, kaya may salakan ka, gapu iti bungod mo ang panunod. Iti pagkarap mo at tukuyin na ito yung suka, no sikat at bulag kayo, tina-espiritual, kaya magnakay, ibungod mo ang pagayatan, kinabalinan mo karamitan, iti pagkarap mo at tukuyin na ito yung suka, kaya napakawan ka, gapu iti bungod mo ang kinasayaan. So, numagnata yung itilawag, idara ni Kristo, ugasan na iti amin na baso tayo. Amen. So, namnamag na tayo iti, bukod tayo ang kabalang, timabalinan tayo ang aramidan, ipagkarap tayo ang tutukoy na tayo surat, isalatan tayo, gaputi, bukod tayo ang kinasimpan. Ipagkarap tayo, napakawan tayo, gaputi, bukod tayo, nga kinasayaan. Ngayon, saan na natutukuyan, nung kasanong itinaramidan tayo? Saan na natutukuyin tayo ito'y nasurat, nung kasanot ikinasaya tayo, nung kasanot ikinasimpat tayo, nung kasanot ikabatanan tayo, timabalinan tayo ang karamihan. Saan na natutukuyin tayo ito'y nasurat, nung kasanot itipanag na tayo, nung sabino, tipagnaan tayo. Amen. So saan na nung kasanot itipanag na tayo, nung sabino, itipagnaan tayo. Kaya't na nasa web, saan nga gapo iti bukod tayo at kinasaya at iti gapo may salakan tayo? Amen? Saan nga gapo iti bukod tayo at kinasimpat? Saan nga gapo iti bukod tayo at kabalan, kinabalinan tayo mga raminan, iti gapo ang napakawan, iti basol tayo? Saan nga gapo kada tayo, iti gapo ang naagasan tayo, nawayawayaan tayo, nabindisyonan tayo? Ano iti gapo? No, kasano nga tayo kung napakawan, iti basol tayo? No, di gapo ken Kristo. So napakawan iti basol tayo, gapo ken Kristo. Naisalatan tayo, gapo ken Kristo. Nabindisyonan tayo, nawayawayaan tayo, nagasan tayo. Gapo iti pamati tayo, ginalpasan ang aramidan ni Kristo. So ni Kristo, ket isu itilawag. Ket madda tayo ken Kristo, adda tayo itilawag. So magmagna tayo itilawag, adda tayo ken Kristo. So saan nga gapo adda tayo? Tigapo nga napasayaan tayo, tigapo nga napakawat tayo, no di gapo iti kinasayaan ni Kristo, ket gapo iti panamati tayo ni Kristo, di kinasayaan ni Kristo, na iparangarang iti biyag tayo, ket nagbalin tayo nga nasayaan, iti matang iti Diyos. Praise God. So, amin ken Kristo. Na iti kakapsat, iti masapul na maawatan, iti maysa na makunkunang na Kristiyano, kaya iginto nga day isunang itilawag, kat saan nga gapo kinkwa na iti gapo may sangakan isunang, no dilat gapo iti pamati na kin Kristo. Nga mabiglig na nga isunang, kat magmag na itilawag. So gapo na magmag na isunang itilawag, Espiritu ti Diyos, iso ti mangidalan kinkwa na, nga mga ramid ka na iti amin na pagayatan iti Diyos. Kabuta saan na kaya maramidan iti may sangat tao, itinalintag iti imatang iti Diyos, no saan nga magna itilawag, no saan nga mamati king Kristo. So amin king Kristo. Amen? So dahil ito yung nasurat, kat ibagbaga na may papanit iti kinapugno, at tayo as namati king Kristo, kat saan nga gapo iti bukod tayo nga kabalagan, kin mabalinan tayo maramidan, iti gapo adda tayo itilawag. No di kat adda tayo itilawag, gapo tanaugasan na iti bason tayo. So no sikat namati, adda kay ilawag. Kin magmagna kay ipagayatan iti Dios, gapot adda kin Kristo, ket ni Kristo adda kin ka. So adda tayo iti pagarian iti lawag, no adda tayo kin Kristo. Amen. So anya daramidan tapno adda ka iti lawag, mamati kin Kristo. May nakababaliwan, ang may tulos iti Dios. At ang kayang daramidan iti banbanag makaya kin ako Dios. So anya daramidan tapno adda ka tilawag. Mapura ka ka, mamati ka kin Kristo. So, nung namati ka kin Kristo, kininawat mo ni Kristo, kas manupot ano kayo tinangawat kin Kristo? So, nung namati ka kin Kristo, inawat mo ni Kristo, kas manupot kin mangisalakan mo, adda ka itinawag. Kung naman itataway mo, adda ka itinawag ka. So, bata, adda tayo itinawag, nung adda tayo kin Kristo. Amen? Nalawag ka pa sa. So, adda tayo itinawag, apa yung adda tayo itinawag?
Gapot adda tayo kini Kristo. Gaputa na mati tayo kini Kristo. Yes. So, nalawag tatan nga no adda tayo itinawag, adda aminan, dagiti amin akasapulan tayo. Amen. Ngam, no iti mata tayo ket bulag, iti puro nga ebanghelyo iti parabor. Amo iti mapasamak, no bulag ka, iti puro nga ebanghelyo iti parabor, no saan mo amo iti nalpasan nga naramidan ni Kristo, nabayag ka nga ginggimong, nabayag mo nga dingdingin iti sa iti Diyos, nga mahal mo na ta magkumtumbok na tinaimbag na daman, kanya tinaimbag na daman, iti panakatay, panakitanan, iti panabuhan ni Kristo. Isu na ito iti makunang nga ebanghelyo, isu na ito iti nag-imbag na daman, nga may parangaran ka na tayo, kano at talinag ka nga matiginggimong ang saan mo nga maawat na iti tinaimbag na daman, at talinag ka nga bulag. Agparaparikat ka naman gunuod ka na itibalan na iti tumadalin ka. Mabulag ka iti magunang ebanghelyo, iti puro nga parabor, iti nag-imbag na daman kay Isu, lalpasan nga naramidan ni Kristo. Ket no bulag kay tinita, itamagtan nga mapatlag ka, nga karkarada, nga mga tarikap, iti dalan nga turong iti biyag. Pada sa kanina panunutan na ito, daka itilawag. So, daka ka tilawag. Ket imagine nga bulag ka iti physical. So, no bulag ka iti physical, ket iyaman ka iti silid ang nalawag, ket saan mo nga amo, gaputa saan mo ang makita. So, basta magiti makumukuna nga Kristiyano, na born again ka, na ilang ka na paliwan, gaputa da ka kin Kristo, ket gaputa da ka kin Kristo, at da ka iti lawag. Ngayon mo sikat at bulag iti na espirituan, saan mo nga amo, gaputa saan mo ang makita. Saan mo ang makita na isalakan kan? Saan mo ang makita na napakawan kan? So kung namin itigyan mo na isalakan ako, napakawan ako. Amen? Praise God. Sige, iba gamit ako. Napakawan ako. Kapag yan ang pasan na naramitan ni Kristo. Praise God. Kapag tadaki tinawag ka. Tadaki ni Kristo. Amen. Praise God. Amin nga nilangitan na bendisyon na adda kay Kristo. Kapag talamati tayo kay Kristo na iparangaran na itigyak kayo. Ngayon nagulat iti may sa tao iti espirituan saan na nga makita na adda isunan iti maunang nga lawag. Saan na nga makita nga isunan kat na isalakan. Saan na nga makita nga napakawanan iti basol. Na isip ka na ado. Dagiti namati ka. Dagiti nga panawin. Nga ilinto nga namati dan 50 years, 60 years. Aksin simbada. Agdingkimong da. Agdaydayo da kinapo Diyos. Ngayon bulag dahil niya espirituan nga pa'y kaputa saan da pa'y lang amo. Ginalpasan ni naramid ni Kristo iti gaga. Isot ka po na nga kadarato. Agkararagda. Bigat ang do. Mananggat at pakpakawan da kinapo Diyos. Kaputa saan da nga amo. Napakawan dan. Ano ka nagiti ka manawan? Di ka rin. Uri na sumunod ka pa ito ispilahan mo rin siya kasi kinisusuro pa kanyang sulat at pupralat at kami na pagpapakawan o kung ako Diyos sana may karinis ni sakdalan maragpaso lang na tao nga muna hindi ako dinarosan ka inagasan ka baribon nga tawan iti napalamas inpahay ko kinggan iti panakagas itad ko kinggan dahil nga naimbag na damag tapno malukatan ka iti daytangan at akwan nga kapanunutan na saan ka nanisnis saan ka naman nagpaso agdakan iti lawag. So nung bulag iti may isang tao iti espirituan, uray kabil mo itilawag, kat saan na nga amo, nga isuna kat adda itilawag, saan na nga makita, gaputa isuna kat bulag, so saan na nga makita, nga isuna kat na isalakanan, so mabalin mo nga i-declare, nga amo, nga sikat adda tilawag na isalakan ka. Nga nung tibay isang tao kat bulag, iti purong ebanghelyo iti parabol, so saan na nga makita, nga adda isuna iti panakaisalakan, saan na nga makita, nga isuna kat napakawanan iti basol na, naagasanan, nawayawayaan, nabindisyonanan. Saan na nga makita iti nga adda isunan iti lawag, saan na nga makita kapag adda isunan iti lawag, saan na nga makita iti nga adda isunan iti kinalintag iti Diyos. Saan na nga makita nagiti bendisyon iti Diyos. Saan na nga makita nagiti banag nga adda tinkwana gaputa bulag iti espiritu. Isu nga yun ay punay ko kada kayo. Haan nga masapol nga addu nga tao itag dinag iti iti nasaw iti Diyos. Pauray may salaan nga maawatan na iti puro may ebanghelyo iti parabol iti Diyos. Ibagak ka na kayo, rinibribo nga anghel, iti agrang-ragsak iti langit. Iso nga nabang nga maawatan na ito'y nag-imbag na damag na addakan iti lawag. Apay, kaputa adda kin Kristo. Ket naugasan na iti basol mo, kaputa adda kin Kristo. Ket saan ka nga tagabo iti basol, kaputa adda iti lawag. Saan na kan nga balog iti signal, kaputa adda iti lawag. Amen? Amen. So, i-declare tayo mga kanayon, i-declare tayo gumamot dito sa pagkito na tayo, agyaman ang itinay, humanin nga aldaw, agyaman ang kadda, kin Kristo, katagda, itilawag, kat ekspektaran tayo nga aldaw, mo nag-imbag, ekspektaran nga aldaw, itinakal na testimony, kiniti sumarunong nga aldaw, itidyak kong katagdamanan, itinakintintas na mapasama kayan. Amen. Praise God.
So, no, tinay sa mga tao, mula iti na espirituan, nuan niya, dinalpasan ang naramidan ni Kristo, ditamuntan nga para parigat, kayat na nga mapasama, kayat na nga alain, kayat na nga bunkurin, dagiti banag na idinto nga mukwanan. Anayon nga para parigat, kayat na nga mapasama, dagiti banag na idinto nga napasamahan. Nalpasan nga napasama, ipaparamid na bailangan ni Kiniapo, Diyos idinto nga nalpasan nga naramid. Sa bayi na pinainuman, kalpasan nga ininom ni Apo, Isus iti suka, dinuyog dati, bakram na, tutunan na nalpasan. Inaramid na amin. So, inpain na amin, hindi amin nakasapunan, inpain na hindi pa nakapakawan, hindi baso, inpain na hindi pa nakaagas. Among kaming kakabsat mo minsan, no iti may sa mga tao, kataramatan na iti mata na lain. Amuyo, no, ando kami iti mata na espirituan, kin mata nga natakwan. Kat mo iti mata nga natakwan, kat iso ti aramaton, iti mapuna nga pamati, iso deta ti pamati nga natakwan, kin iti pamati nga espirituan. Kat amuyo ti pamati nga natakwan, nagapula, manipod iti five senses kay iso ti makita mangut maramanan kin marik na, nga iso iti susuro iti saya na sa iti nga panawen, nga nakabisla nga iti kapanunutan iti tao, kin iti rason iti nga tao. Nga iti na espirituan nga kapanunutan, kat nakabis, manipod iti sao na ako Diyos. Kat dito mo nga makita dagiti banag saan nga makita iti physical nga matang. Kat maramatan iti espiritual nga kapanunutan, espiritual nga pamati. Dito mo nga makita dagiti banag saan nga makita iti physical nga matang. Kat makita nga adda kaya magkingka iti panakaagas. Paiso, dito sakit, dito bagyan kat sa sakit. Nga, no saan mo nga amo iti espiritual nga kunawan tingkat iti espiritual nga kapanunutan, no saan mo nga amo iti nalpas nga naramidan ni Kristo, ti amo kat sa sakit ka. Ngayon nga amo, dahito ino nalawalawagan ka, no nalupatan ka, agad tingkat iti panakaawat, di tamutin nga maawatan, dagiti banag nga saan nga makita iti makuna nga physical nga mata, ket naawatan mo, kaput adda kay tinawag, amo mo nga iti dahito nga dito yung espiritual nga biyag mo, gaputan na mo, nagyan ka, nayanak ka na baliwan, dito yung nga naibukbuk, hindi pa nakaagas, kahit dahil panunot mo, so titulban, nga masapon mo, manamo nga kanayon, iti sa uti Diyos, at makita na niya, tinibukbukan dito espiritu tayo, kahit dito magdan nga agayos, agbalin nga palasugan, iti bindisyon, dahil nga panunot tayo, kahit makita tayo, di pa nakaipagan na, ang iti physical na lagi tayo. So saan na kahit na sa uwan nga dito, bagikat saan na naagasan, saan na kahit na sa uwan, awan king kati pa nakaagas, adatin ka iti pa nakaagas. Saan nga gapot ano dagiti ba kita mapagkukurangan ket sana kaya sa uwen nga iti Dios ket sana isabsabot iti amin nakasapulan. Ngem kunay iti Biblia iti nanayon iti gabudno na iti Dios isabsabot na iti amin nakasapulan tayo pag ibugbugnan iti tiro mabiyag tayo. Praise God. So lumay sa mga tao ket bulag iti espirituan. Kanayon nga parparigat kaya nang naramidan iti Dios ti biyag na dagiti banag nga idinto nga inaramid na. So ano tunggal agkararag na ako ka na mandikas uwi, ka na mandikas jay, ka puro dyan daw-daw-daw, dala ka na, hindi na ako niya sigin tungarod nga, no adda ka ni parabol iti Diyos amun, adda king kaaminan. So ano yung karamidan? Saan yung dyan daw-daw-daw, karamidan kinapo Diyos, hindi ka tagyaman ka kinapo Diyos, apresyalan daw ta adda king kaaminan. Nagpasan nga yung bukbuk ni Apo Diyos. So, Apo Diyos, amok natiplanong kanya kat nagimbag. Amok natiplanong kanya kat makagraduar. Amok Apo Diyos natiplanong kanya kat napintas ni pagbalinan iti trabaho. Amok Apo Diyos nga inyarayan ko itibiyag ko. Kapag ay ko king kay di amin na pasat itibiyag ko. Nagdilindarak king ka, nagpaitalan na king ka. Saan nga kapuha niya ko, di kat amin king ka Apo Diyos. Kapag nagpalag king ka, namati ang king ka. Amin na bendisyon na dati ni Kristo. Kat ay bukbugan itibiyag ko. So, kompleto na tibiyag tayo. Amen. So, awan iti mabalinan tayo, awan ni Kristo tibiyag tayo. Yan kaput at dati kay Kristo, at dati tigawag, sa daka tayo, dahil amin nakasapulan tayo ng may bahay tibiyag. So, iso na ito, iti, tuktukuyot ka na kayo, bagbayag ka na kayo, nga na espiritual, apa nakabulag. Diyan na espiritual, nga pa nakabulag, kaya dahil iti tao, nga aramatan da, iti pamatida ng tawan. Aramatan da, iti mapuna nga makita, iti physical nga matara. Ngayon mo nga, dati ka di pa nakaawat, maaramat mo, iti pa nakita, iti na espiritual nga matang, at makita mo dagiti banag nga nagpasan nga intet iti Diyos kada tayo. So, saan tayo nagpaligat? Sumurot tayo lang kinako Diyos. Kahit amin na iti nga banag, sumursurot kada tayo. So, awan iti nyaman na makadanagan tayo. So, ako na niya ako, Isus, lubirukan mo muna iti sa uti Diyos. Amin nga banag, sumursurot kinka. So, titulbag dito dahil panunod mo, sumintro, nakaalay na kanayon iti sa uti Diyos. Tapno, iti amin na parabor, kahit sumurusurod, yan ka. So, nanukatan ka, manipod, iti panakabulag. Amen? So, kita tayo waliti ko na ng libro iti Luke chapter 4, verse 18.
The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of the sight to the blind, them that are bruised, and set at liberty them that are bruised. So kung niya ako, Jesus, the Espiritu de Diyos ada kanya, kaya dinudukan na, amang iwaraw-tawag iti Ebanghelyo, para iti nakurapay. Nakurapay kahit nga sa uwan, dagiti kurang ti panakamu ti sa uti Diyos. Dagiti akpay so, dagata dagiti sa uti Diyos, nga kurang dalatan iti panakamu iti sa uti Diyos. At kung na naibawon na, tapos iwaragawan ko iti Ebanghelyo, para iti nakurapay, kaya agasa, dagiti makunangan na paay, kaya iwaragawan ko iti wayawaya, kadagiti makunangan na balot, ken panakalupat, ti panagkita, dagiti bulang, tatlong malupatan, dagiti maparparigat. To set at liberty, them that are bruised. So, dahito'y nga bulag, iti panagkita, nga kunang dito yung at ti panagkita, dagiti bulang, ket saan na kahit na sa uwen, nga mapanagasan ni Apo Jesus, dagiti tao nga bulag iti fiskal. Ludigat kunana, lukatap ti panagkita, dagiti bulang, tapno mawaya-wayaan da, manipod iti daan nga lintag, ket agtulnog da, no anyati ko na, iti baro nga lintag. So, anda iti duwa nga lintag, iti daan nga lintag, iti baro nga lintag. Ket no sumurot ka iti daan nga lintag, saan ka nga pulos ang mapalintag. Ngayon no sumurot ka iti baro nga lintag, di ka nga mapalintag ka. Ang akanya iti paglintagan iti daan nga lintag, naglintag iti paglintagan iti daan nga lintag, at nakabase garamidan ka muna. So kita nga tayo, nung nasayaat ka, agpalingot na nasayaat iti Diyos kita. Nung naimbag ka, agpalingot na naimbag iti Diyos kita. So paramidan kinaimbag, naimbag man, itaramidan kita. So na nakabase, iti aramidan mo muna. Nagtulog ka ka iti bilbilin, kung na sa napulong nga bilin, ang graman 613 nga bilin, no, naglabsing kiti may sa labsing mo, ano yan? Kaya nakita ni Apo Diyos na awan iti napalintag, iti dahi tangalintag. Isod ka po na ako na iti Hebreo, nga kaput tamakita iti Diyos nga awan iti may salakan, na uray may sa iti dahi tangalintag, ngayon narami po dati iti Diyos ngayon, paulong na iti Moses, nagaramit man ng iti Diyos, iti baro malintag. Tatlo, anda iti may salakan kada tayo. So, anya iti baro malintag, iso iti mapuna nga panamati tayo kini Kristo at mangulpudan tayo iti panakaisalakan, gapu kini Kristo. So, iti pakapalintagan tayo lang tata, kat gapu kini Kristo. Kuna na iti libro, iti Romans chapter 10 verse 4, Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. So, ni Kristo, tinagpatanggaan tinintag. So nalawag kapag sa mga ginagtayo, si Dara ni Cristo, yung cross, di tamot na nagpatanggaan, dilitag. Kaya iso na lang, ipakapalintagan tayo. Saan tayo mapalintag iti bukod tayo mga namin? Saan tayo mapalintag iti bukod tayo mga ginasayat? Ibagat king ka, no saan mo ang kitaan iti sa uti Diyos. Uwalay no sikat, ibagat, impiro nga nung mga kasasimpuritan, ako iti tinutulungaw, na ibang iti aramidan, no saan ka nga namati king Cristo, saan ka nga pulos na mapalintag iti matang iti Diyos. Iti latong wagas ang mapalintag, iti may isang tao, iti matang iti Diyos, ket gapo ken Kristo. Ket ni Kristo tatan, iti nagpatanggaan iti lintag, so at dati tatan, iti baro malintag, ket mapalintag tayo, gapo ken Kristo. So nalawag kakabsat, nga saan tayo natagabo iti baso, dapat awan tayo babaan iti lintag, at dati tatan, iti lawag. Ni Kristo impan na tayo itilawag, ni Kristo itilawag, ket gapo kasursurutan tayo itilawag, naugasan na iti baso tayo, ket adda tayo tatan itilawag. Amen. So nakakawan tayo, nawayawayaan tayo, nagasan tayo, adda nga daw tayo itaglap na pusanan nga bendisyon, gapo ta adda tayo iti mapuna nga lawag. So kung ano yung panagkat tayo, iti baso saan na nagkakari ka tayo muna Romans chapter 6 verse 14. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. So, tibasol, saan yung agar-ari ka na kayo, kaputawan kayong babalan ni tilintag, hindi katanda kayong babalan ni paramor. So, duwa ka lintag, lintag babalan ni tilintag, kaya lintag babalan iti paramor, kaya lintag babalan iti paramor, iso ti panamati kayo kay Kristo. Tandaan mo, dati Biblia, puro nga pudno, iti sinarita na rin yung Biblia. Manipod Genesis hingga na Revelation kat pudno. Ngayon ko na ang masapul ti panakasigkay-sigkay. Panakadivide iti miso asaw ti pinapudno. Isot ka po na ng istad dyan. Ang karagtaam
tabak, iti taktika ti kabusor, nga iti panunod mo baludan na, tapno saan mo nga maawatan, iti puro nga ebanghelyo ti parado. So masapon nga istadyan ko na ni Apostol Pablo, the 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So masapon, iti umiso, apa nakasigkay-sigkay, iti sauti kinapudno ko na nagamin, pudno iti amin na sinarita ti Biblia, nga masapon na among no anya iti pudno tatanga para kinka. Saan mo alaan dyan yung iti dahi tanga turang nga awan kabot iti dahi tanga panawan. So nanya ti adaan nga panawan, iso dahi ta iti lintag nga intag iti Diyos kinka. Katilintag nga intag iti Diyos kinka, kahit babatan iti pamati. So iti bason, saan nga agari kinka, ngayon matibay sa katao, ba't sumunod ka lang itilintag, tinaan na tulad ko na nga, tibason, agay-ari kanya na, balot iso na tibason, kat gaputa, balot iti bason, ang daking kwa na tiramot iti bason, kat gaputa, ramot iti bason, aramidin na, dagiti mauna nga bason. So, gaputa, balot iso na, nagtawag na sa tinisaon ti Diyos. So, masabong di pa nakasigka, panakadibay, dito miso sa ti puno. So, kasakulan iti panagagal, panag-study, kurang dito isan, kailangan ka panag-study tiyo, kapsat iti sa ti Diyos, kasakulan iti kanayan nga panang tiyo, panang meditate tiyo, kaya iti sa ti Diyos, tapos masigkay tayo, na awan tayo ng babaan, iti lintag babaan, kini Moses, yung di kat agda tayo, yung babaan, iti lintag, iti parabon, nga iso, ti panamati tayo, iyan ang pason na naramidan ni Kristo kada tayo. Tapos saan tayo nga mabadon? Tapos saan tayo nga mabulag? Dahil kagawin iti mang bulag, iti may isang tao. Pero susunod na iti mauna nga sa iti Diyos na kinapudno, ngayon saan gayang nga iso, iti para kinyana, iti daytoy nga panawan. Saan nga di, nakabase di kinasaya at mga muna, hindi ka nakabase di kinasaya at ni Kristo, mga muna. Nagsilabali kami, iti paglintigan, iti daytoy, duwa nga lintag, iti daan, iti baro, iti daan, kat nakabase di kinasaya at mga muna, ngayon iti paglintigan iti baro nga tulad, kat nakabase iti kinasaya ni Kristo nga muna, kat kaputan namatid ni Kristo, iti kinasaya ni Kristo may parangarang tingka, kat di tamad tayo mabalin ng naramidan iti amin na nasaya, kat agbalin ka o nalintag iti matang iti ako. Amen? So saan nagapo ka na tayo, kundi kat amin kay Kristo. So dahil ito yung panakalukat, di pa nagkita na iti bulag, nga ibagbagali ha, ibagbagali ako isa sa tigat, saan nakakayat ka sa kwen, nga mapan na agasan na iti tatawa, bulag iti physical, no di kat punana, nga nukatap ti pa nagkita, dagiti bulag, takno, isang dengdan iti agparparigat, nga manggunod, isang dengdan iti agparparigat, nga kayat da nga alagan, dagiti balag, nga idintong kukuanan. Isang dengdan iti agparparigat, nga kayat da nga mapasama, dagiti balag, nga idintong na pasamakan, kini isang dengdan iti agparparigat, nga kayat da nga ramidan iti Diyos iti ganda, dagiti balag, nga idintong na inaramid na. Nga amoyo, ingana asanda makita. Sanda ang maawakan. At talinod at ipanakapan. At talinod ka nga pulakan. So ngayon ay unay kuwakan kanayan ka na kayo. Iti puro na ibanghelyo iti parabor. Isulay ko iti nag-imbag na damag na saan nga pulos na may kat di ka kanunod mo. Diyan alpasan na naramidan ni Kristo ka tayo. Kat dumaawatan, diyan alpasan na naramidan ni Kristo. Kat nagparaparigat ka daw kawat kinayapo Diyos. Hindi ka agyaman ka kinayapo Diyos. Anya man nagiti kaya mo saan mo nga daw atong kinayapo Diyos. Intad niya ako Diyos. Urayan lang. Diyan umiso nga pagayatan niya ako Diyos. Urayan lang. Diyan mismo nga tayo. Baka daw atong makanayo iti kinaban nagkarabaliktad. Hantabot pa lang, awan pa lang mag-jet proseso. So, among adakay ti process, adakay ti panawen, na hamo pa lang makita na kinabang nagkarabaliktad, kapunta adakay ti pagayatan niya ti ako, adakay timing niya ako, yung studio ko sa karami na pagkalagkalatin ko na, kapunta nalpas na, nga ito, iti amin na masakunan. So, pabalin nga, awan pa lang tingka, dahil ti makuna nga kinaban, dahil ti makuna nga bendisyon, awan pa lang tingka, dahil ti maabi. Ngayon, adda kagayang, iti panawen ka na saya, panawen iti panagabuno, panawan iti panag-spray, panawan iti makuna nga panagtabas, dagiti nga panawan, ket na imbag na panawan. Ket agyaman ka kina ako Diyos, ket kunang ako Diyos, agyaman ang karagiti nga panawan, agyaman ang karagiti nga agdan, dagiti nga aramidot ka ako Diyos, inimay mo nga tariga kay kanya, agyaman ang pati sumarunong aldaw, adda iti makuna nga maapit. So, talag tayo lang, iti pagayatan na ako Diyos, at talag tayo lang, iti nga ako Diyos. Ket mo adda ka iti lawag, di tamat na magmagnapa iti pagayatan ni Diyos kaya kung tanda ka kay Kristo kaya ni Kristo ang dakin ka. Amen. Praise God. So aglansak tayo. Enjoy it tayo. Ipakita mo. Kaya ako Diyos na ni Kristo katandakin ka, masapol na agbunga ka. Masapol na i-share mo na hindi ka na ibang saan mo nga upenda ang gating na ibang masapol na i-share mo kung hindi gagayin mo. Saan na mabalin na 30 years ka makilinggin mo
awis mo, o may isa. Kahit na sa awan, iti bunga. Kahit kung nag-aapot, saan nga nagbunga, kahit may surod, iti dalitan. So masakol, nagbunga tayo. Amen. At nag-binabang tayo na aramidan. Nga makita pa rin ka pa naman. Ni-investigate din ka, bunga dapat mapukpuko dapat. Kaya hindi pa naman niya ako, Isus ko na di mga kasabay so na hindi awan niti makita na milagro di makanaw da ket adalan ti labati dagiti nang adalan na ni nagbasit mo tanan o patang kalumot ti sumusulod kini Apo Hesus ket kuna ni Apo Hesus kada ko na kayo kumanaw kayo magkali ket kuna anya kay kumati pa panang sila ti dalan iti pudno kini Biblia sa kalinod kaya ni Apo Hesus awan iti mangisina kada kayo iti ayat ti Dios at tuloy lang nga serbi adu dagiti trahedya mo umay ngem dapat adda iti lawag nakita nga dagiti trahedya at saan lang talinod kinga namunti na namin iti Diyos in bagay iti Biblia, in kabel ko iti darat nga berdeng iti baybay. Ket dayta nga baybay, uray no kasano ti kadapkel na sana kaya nga lasaten dayta nagbabasit nga darat. So ti sao ti Diyos in kabel na dagiti nagbabasit nga bukol iti darat. Ket dayta nga kadapkelan nga daluyon uray kag daluyon uray agungon ti nagpiksa sana kaya nga lasaten dayta nga in kabel iti Diyos nga berdeng iti baybay. Iti example niya, Apo Diyos kada tayo iti biyag tayo. Nga dagiti ka nga nagdapkan nga trahedya, dagiti ka daluyan iti biyag, agunguro pa'y, mangliribok, agunguro dong paran na, dahil ka nga darat, ngayang gamuta dati sa unti Diyos. Kat dahil ka nga darat, at tali na nagdata, nga kalmado, kas tamad ka na tayo. Kaya akin iti Apo, nga kas ka na tayo iti darat. Gapin, iti sa unti Diyos, inkabil na, kadagita nga nagbabasit ng bunti darat. Kat amon, iti sa unti Diyos, inkabil na, dito'y puso tayo. Kat dahil na sa unti Diyos, nga ikabil iti puso tayo, saan nga mabalin nga dadatulan ti trahedya, saan nga mabalin nga dadatulan ti problema, dagita kat saan nga kalinahal. Apay, naamuang na ito'y gabutan ng kalinahal, kat yung Kristo, kat adda ka tilawag, kat gabutan adda ka tilawag, nakita mo na adda tinkan, iti amin nga kasakula ng may ibig. Amen? So, nabaligi ka nga ng ganayon, apay, gapun ken Kristo, gabutan adda ka itilawag. So, saan nga lukasano iti panagnam, nudikat mo sa dino, iti pagnam. Dito titantandaan ng tayo magkanay. Saan nga lukasano, iti naramidan, saan nga lukasano, iti pagnam, nudikat mo sa dino, iti pagnam. Sa dino at pagpagnam, so naman pagnata, iti lawag. Kahit nga masawin, saan nga gabukin ka, nudikat amin kay Buwana. Amin kay Kristo. So magpagnapit kay Kristo, ni Kristo, iti mangilandalan ka, iti Espiritu to Diyos, iti mangilandalan. So saan nga diyak pagayatan, saan nga diyak bukod mo plano, kundi ka diyak plano, iti Diyos, iti adapin ka, gapu, tanda ka, iti naman. Itinid ko iti 2 Kings chapter 6 verse 14 to 17, iti ari iti serya na ipoon, iti agkawalyukin luglugan agraman sa kabatalyon na soldado, at tinalimutan na iti balay ni Elisha. At hindi bumahon nga masapay ni Adipo ni Elisha, kaya nakita na dagiti sa nga batalyon a soldado agraman kabalyukin luglugan anay litmut iti ili, kaya perpermi idarag na, kaya nagtatay na nagsubli kini among nga Elisha, kuna na among kasalunod ito yan, napalikmutan tayo, ito na nagitarahan, anya nga yung taramidan tayo, so perpermi ibutan na, kaya kuna ni Elisha, di ka agda, ado iti agda kada tayo, ngam ti agda kada kwala, at Elisha nagkararan ka kuna na apo lukatan iti mata na kami makita na. Kaya iti Diyos nga namaraswa iti suhanan nga anda, linukatan na iti mata iti barito at nakita na dagiti kabalyukin dugdugan ng umapapuy nga nailikmod kini Elisha. Sisiputan nyo na ito. Ni Elisha at kasasauna iti adipan na at ilang magkita na at dagiti tao iti aglaw na. Saan na makita na awan apulos iti pagdanagan na. Ilang magkita na at dagiti problema. Ilang magkita na ket dagiti agda iti aglaw da iti agdaman agda iti aglaw da saan nga makikita no niya makikita ni Elisha. So kaya kung asawan bulag isuna iti na espiritual, bulag isuna wala ti makikita ni Elisha. So tata agad nagkakapsat ti kanya ta saan mo apagarupen nga no anya iti makikita tata iti agdaman ket saan nga kaya ka sa uwan nga isun iti mapasamak makikita ti problema, makikita dagiti mabayadan, makikita dahil nga tao, makayat na ka maguyod din ibabangay ka na, kahit na ka may bandang nililis-lilis, makikita dagiti trahedya, hindi ka utlidahin sinaan, dagiti saan may parbang na kasasaan, makikita may sakit, makikita may x-ray, makikita dagiti banag nga agda tatay ti sangwanan, nga mo, nubulag ka ti espirituan, at patinda ka na makikita na kita, madepress ka. Katingga na bulag ka ti espirituan, at talinad ka ti panakabayo. At talinad ka, iti pa nakabulag. So iso na ito iti magbulag. Lalo iti makikita mo laan, kaya iti aday iti samwana,
Kamu kanya ako Diyos. Talag ka kina ako Diyos. So, masapol na awatan na ito, Ebanghelyo ti parabor. Tinalpasan mo na kami ito ni Kristo, tigiyagugot ko ng awan kanya, kung di katakin kay Kristo. So, ibang na kina ako Diyos. Awan kanya, kung di katakin kay Kristo. Praise God. Ibang neta, awan kanya, kung di katakin kay Kristo. Praise God. Mapalintagak, saan nga gapo kanya, kung di mapalintagak, gapo kay Kristo. So mapalintag tayo lang gapu ken Kristo. Mapalintag tayo lang napasaya tayo lang gapu ken kuana. So tanamati ka. Iti Diyos, linukatan nan iti matam. Tapno makita dagiti banag asaan mo ang makita iti pisikal. Ngam no bulag ka iti espiritual, iti lang makita ket dagiti mauna nga temporary nga pinapudyo. Ilang makikita ket dagiti makita iti mauna nga physical nga matang. Saan mo nga makita no anya dagiti na spiritual nga banag. So temporary nga pinapudmulan iti mauna nga makikita nga isu dagiti banag na adda tata. Ngam no iti matang ket nalukatan. Siputak na ito. Nalukatan iti matang ditamuten nga makita dagiti banag asaan nga makita iti physical nga matang. So no matang tinalukatan ditamuten addaan ka iti panakaawat. Kahit po sa mga diamataan mo na espiritual, maadaan ka magtan, iti manakawat. So, temporary yung tinapudno, kaya dagiti banag ang makikita ang takta. Dagiti lang agdama, dagiti lang makikita ang takta, makikita lang may problema. Dagiti lang iti mapuna nga temporary nga tinapudno. Ngayon, no, adaan ka, iti mapuna nga panakawat, di tamod na makita mo dagiti banag nga saan nga makita ti physical, kaya makita nga awan, kaya yaman nga pagdanagan. Kaputat, tatay ilaw, at daking ka ni Kristo. So, temporary nga tinapudlo ko na ng adaan ka di sakit. Ngayon, kaya nanayon nga tinapudlo, naagasan ka. Amen? Praise God. Temporary nga tinapudlo ko na ng adaan ka di panagsangit. Ngayon, kaya nanayon nga tinapudlo ko na ng di panagsangit at agpatnagaan, ngayon itiragpong at paumay ka sa temporary nga tinapudlo ko na ng adaan ka di rigat. Ngayon, kaya nanayon nga tinapudlo ko na ng aming rigat na dating ka at aramatan ni Diyos para iti paghimagan. Temporary ang kinapudno ko na nakurapay ka. Ngayon, tiyag na nayon ang kinapudno ko na God shall supply all your needs according to His riches and glory. So iti Diyos, dinukatan na tayo, manipod iti temporary nga kinapudno, takno ipakita na kada tayo, itiag na nayon nga kinapudno. Amen? Linukatan na tayo, manipod iti panakabulag, takno makita tayo, dagiti banag na saan na makita iti physical na mata tayo, takno ikabil na tayo iti Diyos, iti kasasaad, amaawat tayo, dagiti amin nga nalpasnan nga intag ka na tayo. Amen? So dito di kaya iti Diyos, imay Kristo, takno lukatan na tayo, manipod iti panakabulag, takno makita tayo, iti agnanayon nga kinapudno. Makita tayo dagiti banag nga saan nga makita ti physical na mata tayo, kat makita tayo dagiti amin nga ikabil iti Diyos ka tayo. Sa ti panggabi iti Diyos ka tayo, kat kaya na iyapan na tayo, iti kasasaad, makita tayo, iti amin nga lalpasnan na intag ka na tayo. Kaya makita tayo, maawa na napulos pagdanagan tayo. So saan na nga kaya nga lilawan iti Diablo, saan na nga kaya nga napladan iti Diablo, amok ati problema nga sangut tata, kat apag karitulaan, kat gapot at hinita kini Kristo. Di tamutan nga nakita iti agnanayon at kinapudno. Amen? So nakita tayo iti agnanayon at kinapudno, gapot at hinita tayo kini Kristo. Di salud-sud, kumikita ka kaligin Kristo. Si patalig ka kaligin ko na, nakadilindag ka kaligin mo na, kaya manginanap